Jangan lupa saksikan video-video terbaru New Megantara, hanya di channel Dayang Asmoro Entertainment. Usah dipikir tembang entah kamu getir, mending macam goblok bene ora dadi kabir. Saya wantar mikir lah, saya koncar kadir, bingung mondar mandir malah kaya tukang parkir. Rapatkan barisan, maju jalan ke depan, yuk kita berkumpul bareng pasukan daerah. Jangan kau cemaskan nasib di masa depan, tak ada gunanya mending kita senang-senang. Pasukan Caedan kenal beraturan, sing penting ragatku ada di pemerintahan. Koyo nyetar ngira ini sing sambatan, nambah uang susah sing nambah stok ganjaran. Rapatkan barisan, maju jalan ke depan, yuk kita berkumpul bareng pasukan Caedan. Jangan kau cemaskan nasib di masa depan, tak ada gunanya mending kita senang-senang. Usah dipikir tembak atau kamu getir, mending aja goblok bene ora dadi kabir. Saya wantar mikir lah, saya koncar kacir, bingung mondar mandir malah kaya tukang parkir. Rapatkan barisan, maju jalan ke depan, yuk kita berkumpul bareng pasukan daerah. Jangan kau cemaskan nasib di masa depan, tak ada gunanya mending kita senang-senang. Pasukan daerah kenal beraturan, sing penting ragatku ada di pemerintahan. Koyo nyebrang ngerai sing sambatan, nambah uang susah sing nambah stok ganjaran. Rapatkan barisan, maju jalan ke depan, yuk kita berkumpul bareng pasukan daerah. Jangan kau cemaskan nasib di masa depan, tak ada gunanya mending kita senang-senang. Tak ada gunanya mending kita senang-senang. Mantap juga di sini bareng Syah Edannya sampai 2 kali dikeluarkan.
Yo kanthi sediaaken yoro nong meja yo dasarane warung tendo pinggir dalan Dede gemes sang dodol ayo terkayana wes kadung dadi langganan eman sing bisa sun ngalekaken Jos Ayo ready Ho ah ho eh Anget kopi susu neriko morodia gawe awak seger lan uga tambah tenaga gedang goreng iki aja kita tilikono kadung kuriang inang ngurangi pelanggan riko anget kopi susu riko borodia gawe awak seger lan uga tambah tenaga gedang goreng iki aja kita tilikono kadung kuriang ingat ngurangi pelanggan riko Buka dikit cok Asik asik New Megantara, terima kasih. Wow, tarik nafas lagi nih. Wow.